प्रमोद बरा हटाओ और बीटीसी बसो भैरवकुंड समष्टि शांतिपुर प्राइमारी बीपीएफ दलर जॉइनिंग प्रोग्राम होइसे आजिर प्रोग्रामत बीजेपी यूपीपीएल और टीएमसी दलर मेम्बर सकले बीपीएफ दलर योगदान करिसे अराउंड 200 আজি যোগদান করিছে কারণ বর্তমানের ভৈরবকুণ্ড সমষ্টির এমসিএলএ একো কাম করা নাই বলি সবে গম পাইছে আর আকর ইহন্দমারি সারক লাগে বলি সদায় দিনে দিনে দলে বলে ওলাই আহিছে রাইজ আর বিপিএফ দলক সাপোর্ট করিছে কারণ প্রেজেন্ট এমসিএলএ একো কাম করা নাই আগত যেতিয়া ইহন্দমারি সাত পাওয়ারত আছিল তেতিয়া টাউনৰ পৰা গাঁৱৰ লৈকে কোনা কোনি ৰাস্তা কালভাৰ দলং হৈ গল আৰু ঘৰে ঘৰে লেট্ৰিন হৈ গল গাঁৱে গাঁৱে পানী বৰিং হৈ গল কিন্তু ইউপিপিএল সরকারে পানীও দিব নোৱাৰে কৈছিলে ইউপিপিএল সরকারে যে ভৈরবকুণ্ডত ট্রাইবেল ইউনিভার্সিটি বনাম বুলি কিন্তু এইটোও দিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ কাৰণে মানে ৰাইজে আকৌ ইহন্দমাৰি সাৰক বিচাৰিছে ইউপিপিএল দলে কৈছিলে যে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিম কিন্তু 5 বছৰত নিবনুৱা সমস্যা বাঢ়িহে আছে আৰু কৈছিলে যে ওয়ান ভোট ওয়ান জব দিম বুলি কিন্তু আজিলৈকে কোনো এজনে ল'ৰা ছোৱালীয়ে জব পোৱা নাই আৰু আমাৰ আই মাতৃ সকলে 5 বছৰ ইমান কষ্ট কৰিলে ৭৫,০০০ পইচা পাম বুলি কিন্তু আজিলৈকে কোনো মহিলাই ৭৫,০০০ পইচা পোৱা নাই উল্টা সিহঁতৰ পৰা খৰচে হৈছে প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে কয় যে 17 বছৰত বিপিএফ সরকারে একো কাম করা নাই বলি কিন্তু 17 বছৰত বিপিএফ সরকার যদি একো কাম করা নাই তেতিয়া হলে কার নেতৃত্বত পুয়া 40টা সমষ্টিত ইলেকশন খেলি প্রমোদ বরা ডাঙৰীয়া চিফ হৈ আছে কার নেতৃত্বত পুয়া রাস্তাত ককৰাঝাৰৰ পৰা বাক্সা চিৰাং উদালগুৰি অহা যোৱা কৰি আছে কার নেতৃত্বত পুয়া স্কুল কলেজত বিটিসিৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে কার নেতৃত্বত পুয়া হস্পিটাল বিলাকত বিটিসি রাজ্য চিকিৎসালয় আছে সকলো কাম বিপিএফ সরকারের দিনত হাগ্রামা মহিলার সাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে প্রমোদ বরা ইজ এ লায়ার হি হ্যাজ 5 years to people of বিটিসি and he has no more chance this time প্রমোদ বরা ডাঙৰীয়া এজন মিছলিয়া লিডার তেও 5 বছর আমার বিটিসি রাজ্যক ঠকাইছে তেখেতৰ আৰু এবাৰ একো চান্স নাই আগত বিজেপিয়ে তেল হুমাইছিলে ট্ৰেক্টৰত দিয়াৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰ চলি আছিলে এতে বিজেপিয়ে তেল দিয়া বন্ধ কৰিছে কাৰণ ইউপিপিএলৰ লিডাৰ সকলে ট্ৰেক্টৰখন ভালকৈ চলাব জানে না গতিকে ট্ৰেক্টৰৰ এতিয়া একো কাম নাই বিটিসি ৰাইজৰ মুখত এটা স্লোগান प्रमोद बरा हटाओ और बीटीसी बसो धन्यवाद खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय इसोर रायजोफोर नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय मैयानि समाव आङो नुनो मोनदों दे जोंनि बर'फोरनि जेलाव जोबनानै दोनजानाय एक्स एनडिएफबि केडार्सफोरखौहाय गासै 36 सा क'क्राझार जिल्लायावहाय लानानै फैबाय नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों एसेब्लाबो साबसिन जादों होननानैहाय आं सानो आरो बे गासैबो इउपिपिएल सरकारनि नाजानायावसो जुदि इउपिपिएल पार्टीनि दैदेनगिरिया बे खामानिखौ मावामोनब्ला बिथांमोना दिनैसिमबो जेलावनो गोग्लैसोनानै थाबाय थागौमोन आरो बेसेखिनि खामानिखौबो मावनो हानाय नङामोन जोङो सिदा खोथा बुंनो हाखायो रायजोफोर अपोजिशन पार्टिया बिसोरनि थाखाय सिन्था खालामा बिसोरनि पार्टीनि सिन्था खालामनाया एकमात्र गादियाव जिरायनायनिल' सिन्था खालामो धोन सम्पत्ति बुथुमनाय बिनि थाखायल' सिन्था खालामो रायजोफोर जोङो नैबे रिहन दैमारि सारनि सोमोन्दै एसे बाथ्रा बुंगोन आङो गिबियावनो रिहन दैमारि सारखौहाय सिदा खोथा बुङो सारा अपोजिशन पार्टियाव थानानैहाय एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनो माब्रै सोलोंखो बेफोरबायदि बुंथावनायानो नङा जेरावहाय रुलिं गभर्नमेन्टआ नोंसोर मावनो हायै खामानिखौहाय मावगासिनो दङ नोंथांमोननि थांखियाथ' एकमात्र गावबागावनि उदैखौ फिसिनायल'सो नाथाय रुलिं गभर्नमेन्टनि थांखिया जाहैबाय हारिखौहाय डेभेलप खालामनाय मारै बुंनो हागोन सार नोंथाङा सासे फोथायारि जानानै सासे इसोरखौ सिबिग्रा जानानै सासे इसोरखौ सिबियारि लिडार बायदि जानो सोलों सार आं ओरैबायदि आसरित मोनदों माब्रै थगायनो हाखो जायखि जेखि बुङा नंथारै बाथ्राखौहाय माब्रै नंगौ होननानैहाय माब्रै बुंनो हाखो आरो मावखानायखौ नुखानानैबो मावाखै होननानै माब्रै बुंनो हाखो आंथ' जोबोद लाजिनाय मोनदों सार नोंनि बुंनाय रावखौहाय आंनि आन्दाजावहाय साराबो ख्रिस्टियानानोखा दा सारा ख्रिस्टियान हिसाबै ख्रिस्टियान बायदि रुल्सखौहाय मानियोब्ला मोजां सार बेयावहाय आं बुंलायनांगौ नङा नाथाय सारनि खुगानि रावनिफ्राय आङो आन्दाज मोनदों नोंथाङा मात्र गादिनि थाखायल' बेफोर बाथ्राखौहाय फोसावदों रायजो राजानि सिगाङाव नाथाय रायजो राजाया नुगासिनो दङ इउपिपिएल पार्टिया मा खामानि मावदों आरो एपाले सार একটা পিকচার আছে একটা আসামি ছোৱালী না আদিবাসী ছোৱালী মই নাজানো
কিন্তু এই লেকচারটো কি লেকচার দিলে আগত মই ভিডিও এরিয়া আগত ইন্ট্রোত আপনি শুনি পাইছে এই ছোৱালীটো কি কলে এই কারণে মই কবলৈ বিচাৰি আছো মই ইমান আসামিজ ভাষা নাজানে তথাপি মই কবলৈ বিচাৰি আছো এই ছোৱালী কি হয় কি নহয় মই নাজানে কিন্তু ছোৱালী যেনেকা লেকচাৰ দি আছে এইটো ভাল নহয় কি বিচাৰি আছে এইটো ছোৱালী অপজিশন পার্টির জয়েন কৰি পালে রুলিং গভর্নমেন্টত বদনাম করিবার কারণে কি কবলে বিচারি আছে লাজ করা নাই তহতৰ নিচিনাৰ মানুহ আমাৰ বৰৰ মাজত 10 বছৰ এমপি কৰা পিছত আমি সব হেৰাই গল এইটোই আমি নাজানি নাকি তহতৰ নিচিনা মানুহ যদি ডাঙৰ লিডাৰ হয় তেতিয়া বৰৰ মাজত হিংসা আৰু অশান্তিটো বেছি আহিব যেতিয়া 17 বছৰত আমাৰ বৰৰ মাজৰ নৱ কুমাৰ চৰণীয়া এমপি হৈছিল তেতিয়া বৰৰ মাজৰ কি হৈছে তুমি জানে না মেডাম নাজানে যদি এনেকা সোশ্যাল মিডিয়াত আহি পালে ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ কৰি লাভ নাই নিজে ভাবিবার লাগিব রাস্তা ঘাট হলে ডেভেলপমেন্ট হব আৰু স্কুল কলেজ হলে এটো ডেভেলপমেন্ট হব এইটো কথাটো নহয় এনেকা কোৱা কোনো লাভ নাই আমাৰ লাগে আমাৰ জাতিৰ নিচিনা যাই থাকিবলে আমাৰ লাগে মাত্ৰ রাস্তা ঘাট স্কুল কলেজ এইটো হৈছে বলে আমাৰ এইটো ডেভেলপমেন্ট হব এইটোই হব এনেকা নহয় তহতৰ নিচিনা অপজিশন পার্টিৰ থাকি পালে নিজৰ কাৰণে বিল্ডিং বানাবলৈ বিচাৰা নিচিনা আমি নহয় তুই নিজে বুজিবার লাগে পিছত সোশ্যাল মিডিয়াত আহি পালে এনেকা ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ না কৰিবা জানিছে না বন্তি লাজ কৰিবার লাগে তোমাৰ জাতি লাজ কৰিবার লাগে তো কি ডাঙৰ লিডাৰ হৈ পালে আমাৰ বড় মাজত কিবা কৰিবলৈ বিচাৰি আছে নাকি বড় অবড় কৰিবলৈ আৰু বিভাজন কৰিবলৈ ভাবি আছে নাকি নৱ কুমাৰ চৰণীয়া নিচিনা মই লাজ লাগিছে তোৰ কথা শুনি মই লাজ লাগিছে মই ইমান বেছি কবলৈ নাযায় যিমান কৈছে ইমানে আপুনি শুনিছে আপুনি নিজে ভাবিছা না मा बुङो रायजोफोर रिहन दैमारि सारमोन बायदि इसेबां नंखाय बाथ्रा बुंग्रा अपोजिशन पार्टियाव थानाया जोबोद दुखुनि बाथ्रा बर'फोरनि गेजेरावहाय बिथांमोना नुदों मावगासिनो दङ इउपिपिएल पार्टिया नाथाय अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा माखासे खामानिखौ सापर्ट खालामनो नागारै गाव गावनि गाद्दिनि थाखाय गाव गावनि उदैनि थाखाय बिसोरो रायजो राजाफोरखौबो ओरै एसे हरै एसे बोफ्लेबायगासिनोसो दङ मा मावाखै इउपिपिएल आलाय मावगासिनो दङ 17 बोसोर आरो 5 बोसोरजोंहाय रुजुनानै नायोब्ला एसेबो रुजुजाया रायजोफोर हा आरो अख्रांजोंहाय फाराग दङ थेवबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जायफ्रा मोनजायाखै मोनलोङाखै जायफोरा गोसोबायदि सोलिनो हायाखै लोंख्रुब जाख्रुब खालामनानैहाय सोलिनो मोनाखै बिसोरबायदि सुबुङा दिनैहाय इउपिपिएल पार्टिखौहाय एंगारनायखौ जों नुदों नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला रायजोफोर बर' हारिनि थाखाय जुदि जौगानायखौ लुबैदोंब्ला बर' हारिनि थाखाय जुदि गोजोनखौ हास्थायदोंब्ला जोङो इउपिपिएल पार्टिखौनो सापर्ट खालामनांगोन सिंगल मेजरिटी जोङो भट लानानैहाय इउपिपिएल पार्टिखौ देरहाहो नायथार माबायदि मावो इउपिपिएल पार्टिया 10 बोसोरनि अंडर 10 इयार्सआवहाय मिथिबाय दा जों नुबोखादों 17 बोसोर सम होआखै नङा होदों बिपिएफ पार्टिनोबो सम होदों आबसुआबो सम होदों डेभेलपमेन्ट खालामनो सम होदों नाथाय बिपिएफ पार्टिया हारिनि थाखाय जेबो मावाखै
डेभेलपमेन्टनि थाखाय मावाखै नङा मोनसे मोननै मावदों आं बेखौहाय मावद्रायाखै बुङा माब्लाबाबो बिथांमोना मेडिकेल कलेजखौहाय बानायनायनि सुबिदा होदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौहाय बिथांमोना बानायदों गंसे गंनै मेजर दालां बानायदों बास बेसेखिनियानो बर' हारिनि थाखाय जथेस्थ होननानै सानो नामा नोंथांमोना दिनैनि जुगावहाय बुजिनो सोलोंदो बड'लेण्डखौहाय आखायाव अस्त्र लानानै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै लामायावहाय जिरायथेनानै राजा लामा जिरायथेनानै ट्रेन जथेनानैहाय जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै उज्रिला मोननाय नङा नैबे दानि जुगावहाय जों बयबो मिथिगौ आखायाव अस्त्र लानानै दावहा नांनोब्ला जों बड'लेण्ड मोनला जोंनो नांगौ मेलेमनिसो गियान नलेजजोंसो जोङो बड'लेण्डखौ लाबोनो हासिगोन रायजोफोर मिथिबाय नाथाय बनजित मन्जिलमोन बायदि नङा बे बनजित मन्जिलमोन बायदिया बड'लेण्डनि थाखाय सिन्था खालामाखै बड'लेण्डनि थाखाय जुदि बनजित मन्जिलमोना दावराव देख्रेबमोन बायदिया अमर सिंह ब्रह्ममोन बायदिया जुदि बड'लेण्डखौहाय सानदोंमोनब्ला बिथांमोना BPF खौहाय माब्लाबाबो सापर्ट खालामनाय नङामोन आरो BPF नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बड'लेण्डनि थाखाय माब्लाबाबो सिन्था खालामा बियो बिथाङा साननो जाहैबाय आं गादियाव जिरायनो मोननांगौ थैस' थांस' जेसेबां दिनसिम आं थांनानै थागोन एसेबां दिनसिम आं गादियाव जिरायनो मोननांगौ हारिया मा जालाङो जालां बबेयाव मा जादों बबेयाव थैलायदों बबेयाव दानथारलायदों बबे दालाङा गाज्रि जादों बबेयाव लामा गाज्रि जादों बेखौहाय बिथाङा सिन्था खालामा सिन्था खालामबायब्ला मानो इसिबां लामा दिनैनि समावहाय फिसा फिसौ गेदेर गासैखौबो UPPLआ बानायनो गोनां जाखो लाजिनो रोङाखै नोंसोरो BPF सापर्टारफोर दिनैनि समाव जाय BPF नि मानसिफ्रा लामा गाज्रि दिन्थिदों दालां गाज्रि दिन्थिदों बैसोर बायदि सुबुङा लाजिनो रोंनांगौ आरो बे लामा गाज्रि दालां गाज्रिया मानो जानानै थाखो 17 बोसोरावहाय जुदि 5 बोसोरावनो UPPL पार्टीनि मानसिफ्रा फिसा फिसौ दालां लामाफोरखौहाय बानायनानै होनो हादोंब्ला बै 17 बोसोरावहाय मानो हायाखै हा ओरैनो जानला मोनला गाज्रि कमेन्ट होनानै गाज्रि थिंकिं लानानैहाय ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा बुंलाबायना लाब गैया बिक्रम दैमारी मोन बायदिया बिथांमोना उदैखौहाय फिसिनो चेष्टा खालामनानैसो दिनै पार्टीयावहाय जइन जादों मिथिबाय नाथाय रियेल जाथाया मा बेखौहाय नोंथांमोनाबो बिजिरनानै नायनांगोन दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रासो बिजिरनायनि समसै सोर लिडारखौ सायख'योब्ला जों बर' हारिया मोजां अबस्था जालांगोन बर' हारिनि थाखाय जौगालांगोन लामा दालां गासैबो मोजां जालांगोन कम्पानिफोर फैगोन बेफोरखौ साननानै नायनाया मोजां रायजोफोर बेनिखायनो फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव जोङो UPPL पार्टीखौहाय नोंथांमोन साफ्रोमबो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी खालामनो थाखाय नोंथांमोना UPPL नो भट हो सोर BJP सोर BPF सोर APP बिलाय अब्लानो जोङो मिथिनो मोनगोन रायजोफोर मिथिबाय दा अब्ला रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायला आंखौ निमाहा होदो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि